Palasa riyaw. Imen intayang kumail tuan tatak laut kin kumail. Yang aku men laut isiakan. O bil mechikan koros. Mesaikin chokolangye. Ikin wiya tatak wach. Pora en kak nan kapet gelail. Ora en tachpene ni limpak. Po tuan araipan anik pene koporapar unsak. Mekin pulistang ni achail marain kila memelelo. Eri, Israel pan esa sabal men coach kupurruro me yei Christ. Yei me kasaleta sabal men coach katairir kan koros. Mekin pulisang ni sabal men coach erpich o kuprokong unsak. Eri, imen intayang kumail ter moitong emen, en pichiakin kumail akamay likam kan, menta ma ngoraray kan memao. Pwe ikin yeyang kumail ni talingayen, menta ma isocha kin mimi remail ni talwar. O iperan ki rong tuwen amail chengacheng, o kelail o minimin pene ni amail poson Christ. Maur unsak ren Christ. Nin tuwen amail uyaklar Christ Jesus amail kaon, kumailan wawait ki ni amail minimin yong Maurumail en patitiyong re, en pil kakir kita o amail poson en kin laila melel, nintuan me kumail patangkiyer, o kumail en autaut ki kaping kalangan. Eri, kumail kanayeng, po emen te pichikin kumail ti lalakong wutung malen aranasakan, merakin aleti sang ni patak kotautawan men kawako. O sang ren ngen suatakan mekin kakaun wasanin santa akaiten sang ren Christ. Pueki Christ kin yeyaski roson unsak en coach ni uya aramasala. O kumail pilyang poisan ki roson wach ni amail miniminyong Pue mekachin kaunta songan ngen koros mekakaun o manaman. Eri, ni amail miniminyong Christ kumay circumcise lar. Kaitek circumcise me aramas kin wuya. Ap circumcise me Christ kin wuya. Me kasalatan kichail la sang manaman en palwarachail kitan akan. Pue ni amail baptize lar kumail yanger Christ serti. O ni amail baptize lar kumail pilyanger Christ yasata sang mela. Pue ki amail poson sabal men coach manamano me kachin kayasata sang mela. Maso kumail meklar tamail kan ni palingen. O pilpueki amail soche an kukosonato. Ap mech, coach kachkiyonger Christ meur yang akin kumail. Coach kachin kupur mangyong kachailer tachail kan koros. Takachin kasorela ne chail tarapoen poipantakan. Mekin uwong kachail yang aki kosonat pekan. Kachin kasorela taulul tarapawach niye kachin postang nin lopuo. O nin lopuo Christ kachin kasorela manaman en ngayon akan mekakaon o manaman. Kachin kasalirail ta mon pekon sansal po aranasakan en ese me pain pewirail tier o kalituwirail la. Eri, kalaka emen wiyata kosonnet me pan pit tame kumail en kang tenim, te iren ran sarawikan, te kautok en maram pulkan, te ranen sapatkan. Song pukach koros, mochen song me pan parato, a utan waro yei Christ. Kalaka emen pil kaway kumail la, ni kin kosokosayang pain me emelatalat pueki kautial kay me koyanger o ni kin momomon ak chikiklikam o pongi chon langkan. Songan aramas manage kin aklapalap ki pain lamalam ap ni melel socha karape. E socha kin patitiyong Christ me chapin momotso. Dan manamanan Christ waropon kin memor o changachangkipene kakonekan o salinan palwarakan o ekin kakairta nintuan kupuran coach. Mela o moren Christ.
Eri kumail yanger Christ Paula, o mech kumail saletek sanger manaman en ngenakan, mekakaun nanleng o sanda. Tame kare tali kamache kumail pilkin memor, nintuan aramaseng santawach. Tame kareta kumail kin pekikiyong sangen kosonnet metuweche mepukach. Kumail ter tatongmen, kumail ter songmen, te kumail ter sairmen. Ni en aranas arkin tatongki song pukach, rakin tiarata mesosha kachepe. Pues song pukach yei kosonnet en aramas o tatak en aramas. Aramas kin lemeleme me iraikan me wiyata kosonnet pukach me erpich. Apso. Ramamon itingong aramas en pongi chon langkan. Te momon imtai likam. Te wiya kaisiso likaman talwar. Ap utan soche kacheperail ni artan kakaun inang en talwarachai.